Bečejci, kao i ostali građani Srbije, jedva su dočekali ovogodišnju turističku sezonu kako bi otputovali negde van zemlje. Prethodnih meseci najviše su putovali u Crnu Goru, Grčku, Hrvatsku, Tursku, Egipat, a ove godine hit destinacija za letovanje je Albanija, bez obzira na to da li putuju na neku egzotičnu destinaciju ili u neku od zemalja u okruženju. Za građane je važno da na odmoru budu bezbrižni. Troškovi lečenja u slučaju iznenadnih bolesti izuzetno su visoki, a to se može izbeći kupovinom putnog zdravstvenog osiguranja. Svaka osiguravajuća kuća ima svoju tarifu, ali plus minus to je sve slično. Negde za četvoročlanu porodicu 10 noći, 11 dana to je nekako najčešći broj dana koji ljudi odlaze na letovanje. Polisa osiguranja košta negde oko 3000, među 3000 i 3500 dinara osnovna, tu je pokriće 30.000 evra, standardno za inostranstvo, za Evropu, a proširenje pokrića na COVID-19 zavisi opet od osiguravajuće kuće do kuće, od 25 do 50% je doplatak na polisu, pa to izađe negde oko 4.500 dinara. Imajući u vidu pandemiju koronavirusa, mnogi građani se najčešće odlučuju za polisu putnog zdravstvenog osiguranja sa pokrićem od COVID-a, koja im, ukoliko posumnjaju da su zaraženi, omogućava neophodne medicinske usluge koje olakšavaju dijagnostiku bolesti, pravo na prvi pregled, laboratorijske analize i neizbežan PCR test.